уважаемые участники и гости нашего сегодняшнего светлого, радостного праздника старта проекта «Шага Бүдә», приуроченного открытию месяца перед Шага Бүдү айы. Амыр менділігі бөгінгі чырып чараш байырлаудың кежікшілері күнділік чалаттырған ağaçlar. Шага Бүдә деп тұскай төлерлерді Шағаның Бүдү айының ажыдышқын байырлауын чарларын еңілерді. Сағандың тұра жаңчы болған, чырып чараш байырлау бар. Шаға derге тұба чоның чағай сүзік жаңчылыдыр. Глубокий смысл праздника заложен и в самом его названии «Шага», который тувинцами воспринимается как «Шагнын чаазы», начало нового времени, нового цикла, новой жизни и нового года по лунному календарю. В месяц, который отводится для подготовки к Шага Бүдү айы, все собираются дома. Все должны находиться среди семьи, родных и близких. Старшие объясняют младшим обычаи и ритуалы, которые следует соблюдать в дни проведения праздника. Это традиционные национальные игры, такие как кажик, талы, пугашадра и другие. В это время проводят очищение и освящение своей души, своего жилища, территории. К Шага тувинцы готовятся целый год. Шага ergi çıldı üdep, çastın başka ayının bir çağızının, çağa çıldı morluk gelgenin bayırla vettirer ıdıktı bayırlalığız. Şagağı belirtkenir, ücret konuktun çımıştın yezin Büdü ayı değil. Ögbe gece törelderin, acı tölün surgar, demlik acıl işte kaygarar. Şaga bayırlalının ucurları küçüğü olgaş eleydilerge tayılbırlar. Anya gösken, улым назылы жүздерінже сағыр салыр, ханы ұтқалы байырлауы. Шага үйесінде чоның бұрынғы культурасы үйе түптен сағып, құмағалып чору, йозы чамчылданы илерер, хей ады бедир. Шага тұға чоның ең бедік сүзіглерді байырлалы. Aradında sözlü olsa bizim şkolabız директоры Чажол Артыш Викторовичка едет. Амырган да амырган. Күндүлүк Владимир Андреевич Товарищ Республиканын өрүмдө сайтына оксуза чогана холунда тамар көпчүгүндө. Күндүлүк салтырган аңчылар биздин ыргебиз школабызда келген аңчыларыбызга бул yolculuk Doğaçoğlu'nun çarış çancılı olan damcık bölgen, salgadan damcık bölgen şağabazdı. Utkup iki çancılarga öğrenip bizim bütün öğrenilge saydı çoğunga, Doğaçoğlu'na öğrenilgerini biliyoruz beyin mındık evine ettiriplerin bizler kancak da öğrenip çetirip biz bizim şkolabızın başları yalnız Күндүлүк сонун Тува Республикадан сайтын алсызга серле сөздү бердин өшөрө көңүр Владимир Владимирович. Эки күндүн мендесинде эргим коллегалар, эргим Артыш Викторович, эргим Идова шолун коллективи, эргим чалып турган аңчылар. Бүгін біз бұл кемжеңіне организацияда өтіп тұра қандық сауылғалы чүгем онымжа болып тұрас біздерчі чүйілдік чиі тайғыласа тұрмен бір туғарында біз болса бұл шаға біледіп айны тендегілер өтіп тұра бір туғарында біз шаға деп чүйілді амжа біздің бұл башқаршыларыз база тайғылады сөздің ұтқазынан егелештің Шағаның Бүдү айында қанды үчүнө тренинг айында кызып чий каксы жугаладылар. Анда да биз бұл айның 9-ында öğretilge жерлеринге, уруглар школаны азышып бейин чий уруглардын öğretilge жерлеринге, школаларга, ортомак öğretilge жерлеринге, Туганын Күргөн университетинге, бу Шага айынын Бүдү конуктарында Шага деп чүл деп
айттырыңны уру көрүзүнгө аланга бичи өзөр чалаштырга он чында биздин бу өрелге системасынын толгандырдыра кишилеринге бу чүлдө өрелге системасы эбес биздин ам адай эдерис базарлыгы чоң бар такой чоңну такой адай эбиле биздин башларыбыз ажылдап тура эбес жан баштын бу айнын мындай кишисиздикчи утказын элеен этереге тайгырлап чүгле шага күнү түшүп берге ияйнын 10 ийинин күнүндө туруп келгештин аяк шайын чажып тейлеп турары тейлерде болсо колунду түңгел болуп турган жазада ана жерде кандык берекке кашылары жорткан турар ындек ол мындык сорулгады бул шага айынын эгесин бул биз кызыл хоорайнын ийдуга сесеренин чоңнун башкызы али араптананын адыладан школанын бу өргейинин бу тыбадыл өрелинден жалдыр эгелеп турабыз база ана эбес ол мону база эгелеп турабыз биз бу тыба чаңжылдар тыба чоңнун шагандан тура канчалык бу шага байырдалында берекке кашыларын канчалык жолгузуп турган шага дерге шагага береккенип тура чүгле мындай киши бүрүзү орун арыглап олдура жуктабар тажыңын арыглап оң сонда ажылдап тура билер ажылчын местасын арыглап арыглаар эбес кишинин бир добарында иштикки сагыш септилинин арыглашкын деп айдыр узундо чогултуп жалдыр бумды уткашнарлык ажылды чордарын тилеп турасыз биз күндүк коллегалар чер жерлерде олуруп турат бүткүл республикада божо алган жогомундук жоганы болуп турбуз жан баштын бу шага айынын шага бүдүүсүнүн айын биздин бу ажылчынын бөлүк бар оң ичинде биз жөнү тускай кылган планды аза түйүн алган силер күндүк коллегалар аңа ол кол нурузунда колла организация башкарчы төптөргө биздин бу тыва республиканын национал школа көкжүдер институтунун күчүлү кол организациялар болуп тура оң туртук жүзүп окунда клеркесин көрсөтүп тура Тамара Берекчировна менин жанымда отуруп тур айтырлар болсо методиктик тузалар методиктик сүмелер керек болсо ол да азырда биздин бу тыва национал школа көкжүдер институтунун кылган ажылдары көй болуп тура көй болуп турат ол жерде жылдан жылга шымып келген материалдардыр онан бу шага бүдүүсүндө ажыглап тургаштын ол ажылды бу шаганын кишиликчи ролун жерде уругларга корун журму беришкенин да уруглардын иштикки сагыш септилары ашкын бериштин андай дуколу мындай сорулганы бу үйөнүн ичинде чедип алышкап турабыз күндүк коллегалар жан баштын биздин батыр панол өрелби ямыздын тужалуу да бадлап калган биздин ол кемчегилерибизди тапты көрүп көргөчтүн onu azı özep kıldır aldaştın ama şola bizden bodunun camcıları var bolbay sapçı olur bodunların sapçı olur camcılarının kemçeklerinin ana nenip turgaştın o şaga ayın jaldır organizasiyası şaga büdüyüzünün ayın organizasiyası utkaşınlarının jaldır ettirenin jeşlerin şuttun anna kıygırıp o şaganın ayın açtıngan dep jarlap tur men. Добрый день, дорогие коллеги, коллектив второй школы, коллеги, которые собрались здесь. Разрешите вас поздравить с приближающимся национальным праздником Шага. Мы живем в очень интересном регионе Российской Федерации, где начало Нового года отмечаем 2 раза. Да? Это у нас традиционное окончание календарного года 31 декабря и традиционная встреча Нового года по лунному календарю, по восточным обычаям Шага, который будем традиционно в этом году встречать с 11 по 12 февраля. Открывая месячник, посвященный канун, мы начали канун Шага за месяц до начала встречи Нового года по лунному календарю. Приступая к этому году, мы, уважаемые коллеги, конечно же, преследуем цель в рамках месячника кануна Шага, чтобы мы так как работаем в сфере образования с подрастающим поколением, чтобы так широко раскрыть воспитательное значение данного национального праздника, который предшествует внутреннему
внешнему очищению человека, чтобы мы работаем не только с детьми, но и с родителями, со всем населением нашей республики. Поэтому, дорогие коллеги, вы по плану мероприятий месячника Шагабеля уже получили на местах. Возьмите его за основу. Мы знаем, что в школах есть свои традиции и обычаи. С учетом сложившихся тех традиций и обычаев, добавьте, пожалуйста, свой план мероприятий. И таким образом мы не просто так стартуем данный месячник именно со второй школы имени народного учителя СССР Ария Раттановны Алнол. Мы стартуем этот месячник Шага с кабинета тувинского языка этой школы. Хотим, чтобы такие же подобные старты взяли на местах на муниципальном уровне начало месячника Шагабеля. Поэтому разрешите, уважаемые коллеги, считать месячник Шагабеля открытым. Уткуп турар инек чылы, ажы тылғы ара чолға, амыр менді морлап кеп, эки чүлді элбексидіп, бар чүлді байлақшыдып, кежі чолды хайырлар болзы. Курай! Пусть год грядущий станет годом дружной созидательной работы, принесет нам согласие, стабильность и процветание. Пусть Новый год принесет в каждую семью счастье и благополучие. Пусть будут здоровы наши старики и дети. Пусть в каждом сердце поселятся душевный покой и гармония. От всей души желаем вам всего самого лучшего. Белого пути вам, друзья. Шагабеля, курай! Таразында сөзді қолда Тамара Бюрекеровна башқылыз қолда. Күндүдүр чалып тұрған алшылар, школабыздың eeleri башқыларыз келір өйді өзі орарчаш ажы төлүүске чағай чаңқыларызды бүтін бүрін дамжыдарының сорлығасын біздің ұныстан қанды да байырлалды тұрғысқан тұрар болай. Жек бейді шаға үйесінде елтіріп болыр кемжерлерінің кейбірлерін біздің национал школа бүгіздік институт янсы бүрі пайдалға тузаны чейдірері білі ажыданы қылып жордып тұрарын сілерге тыңнадық тұрбіз. Жаңғаш 5 минуттың кечейлерінің кейбірлері, класс шақтарының кейбірлері, видео байыр жайдырышынлерінің кейбірлері янсы бүрі шақпы бүгі ажыдарға бүтін республиканы идекпейлі кешерін қайғырып, чалап, чонның мұныңға, ұруғдарының мұныңға, өске чонларының мұныңға дава чон боду, йозлық, төгіліп, йозы жаңжылын сағып тіліп чон қылдыр көстірін бүтін республиканы олса қайғырып тұрағыздығы. Інжанғаш, чараш жаңғыдарысты сағып, ұруғдарыға салғалар арасының бұжы қағызасын тұрғысып, ұлық назлық чонны өкбелерін күнділі чорылғылдыр өредіп, бүгілі таласы үлі чараш пайдаланды еттірерімізді бүтін айда белеткеліміз шығырақ болырын. Інжанғаш, бұл шығырақ белеткелдің түңлерінде кейдір жылығыз шағыламындық бүдірімжелік жыл болырынға күзірек идеге пайдалы шарыш болсын деп қиғып тұрар едігін. Таразында сөзді Тываның Гүлні университетінің башқы институтының Тывадың башқызы Валентина Шыграевна Шағаның ажыдышқының екі идіғар школаның ейлері қаза жалаттырған алшылар. Шағаның бүдізінде шақ болымынды кемжемні бұл школаға ектіп тұрарында мен өріп ағадарға біле көрі olur мен. Жүге дейірге бұл өткен өрелкі жылында біздің өрелкі ямызы көлчіп тақый ажылдарына қалып жорытқанын біз номчып көріп танышып тұрар болғай біз. Жаңаштың республикалыста бір дұға әсер алған тұбадыл өрелінге еттірбен қаяй тірер бол. Базадыққа ұтқалық чараш егелеп тұрары шағаны өрін жүгдір. Оның жұғалақсап тұрашым Çelle öğretke yağmazının kılık bağın planının biz kolejde başkalar şukta sümelleşip öğrenip görgeç çarlak bağın müğrelerge asa kirşiyi de doğrusu algan biz
желерге doğatıl başkaları bütün цикловая комиссия evez kişi birisi anga kirsin dep mıncağa suala soğanız. İnsan baştığım ol çarlarlarını görgeç paza amarak görüyor men idığa şkolanın udurtulgasında kamarıştır. Çektirdim de söztüş ağlaksaptır ben bizden studentlerimiz bunda bolza praktikanı ettirip başkalarımızın bunda bizim doğrultularımız fazla indirip başkalarımızın tuzasını görüp praktikanı olza pedip denlerde tuzalaşıp ettirip durarında çerkez edip mügeyey. Yeniden başkanım köşeş ağlaması lepçiney bir minutta şimdi seynaş kaçtı körgüslerin cesberinlerse. Can kaçtım tıkka berge çıldı eltimiz başkalar çelle ağrı kaçıkta köy oldu boşulda distansalı görülgeni varsa görü ettimiz. Ancaksa da şağol bergelerle torulbayın öğretken yağmazı da Tıba Üniversitesi'de oncu iki pırcık duruştu temniğin görgüsüp bu belgelerini şıdaşı ettiniz. Akirler amkir çılda olsa şıptı bagajı taylap dursun tıba azı tölüstün öğretilgesi pırcık iki çürümlü başkalarında tızalakçılar bu öğrencinin. Bu çılda üdep tıra şıpınarga ağız kajıkta güzel amma köy ve çelişkilerle güzel kanda kalkışıldı şıptı jörge etkinlik güzel başıldı üdep hayırlaşıp Üsken bir yıl üstünde bir şey oldu baban, o da oldu ne derttik biz canıptır. Peki, ünlük bagan çağ çıldı Türkmen etken çıl tıkava bağay ağrı ağrıttık oldu bu çıl eki borda itege Ancak sevgim canım, bu nükbelden ak, demir, boğazında şuttu bagajını mayısın bağıştırı bagaj, talıktır, şıbıdaptar ben. Ancak bizim asıl ağayımız çağay, üretimlerde çedişkini olur. Çetlerden. Şagның çağay ergidezi şaga günü, şaga ayı ünük verdi. Çangçılındık 60 sanın çağay çıdın aygızalı. Şaga büdüzü aşkına da çarladı. Şuptu koşunlarımızda, suğurlarga, amır mendi ak aynı eki ettirip şagаны eki utkurun payırlap söylep türbüz. Guray. Bizim aldı uzraştı jay mendi jagay. Erken günde kollegalar baza kartap şu kuray bayan kollegalar onu organizasyonu ettirip tura jutap tura üyevizde bilir biz onu biçilemeye жугалаптарын düşberip görmer şuptu sanitarlık negidelerini sağıptır kaçtı жалды azaytıp koyan biz çağışıldı kancardır utkan biz şarlan çağır klas bürüzü klaçlarına katıştırmayın kemteklerine klas bürüzü iştinge organizasyonu ettirerler onu aza utmayın onu aza şın sağıp bot botarızda kanlarınca aza kıyılıp dur biz